iban nga syukwa ban keliru ya siya madan buram bala ha ketika institution dan hem kinong tray ki staff jong ka council pantia. Mr. Chairman, sir, kung wala pang siya na lupan niya. Kamda doon kata ban ong bang himdan borsyo. Andrai ka kacing pan siya ka jangan na lupan niya kasi luang kata. Bang hap banda consult yaki lawyers bangin yo ban puli ya katu ka agreement. Haduk kat no katu ka agreement ka te. Apa dengan iba BJ bersat pat ka district council ke jongi. Namar bangin syuya le thumur ya kata muru kumlong. Andai ban ong pat bang himdan borsyo na ka isi kata Mr. Chairman, sir, nam so ya ham. Namar ko mga ong meneru ba hapor belis ya kanika KTMC building hamthi hapor menor alung sobat pening ru imat nak le tangwe arngut amar baki members kibaran hadu sikongut hangiru kimdan kanono ka cingtip te banju babi kiting kali ka bai kali i congress ngan ong itang kani ka wai ni hapan explore ya legal ways balada ka sya lingba ka legal ways banginyo kendruk biang no ya ka building dalile ngamdan kanono ka cing atatin bangin le kata Henry ha ka bidai ban ka lease agreement pada te namnumla pangan suong ba ngimdon bor syu mangi ka bor kadang sa ka district council bat puno penduduk pendam ya taru ngin yele da lenti ka popet bat bangin numla bangin su tombor tang bala don ka lease Henry ka assurance ka bangaku akan ID kadai ba ka bor ka syong bat ni ka district council bat hadin bang ong ya taru ngin ya honor ya ka lease agreement bangin pet bin popin ka don le em ka clause dan ka section hakatu ka lease bangin la ban penduduk pendam no ya ka building ko magal ong menero dak sedang bangin la bang simbiang ya ka building tang na iwi kan don namar bu hamsiu ka paiwa lapan kenya kata niru basta di hari lai sau klik reminder su imsim lasiu ya kata pai tengah itaru ilala bangin kini yang itu penting Henry pemulong menye ngamnum kwa pemesli jaga house kada ngong bangin ya consult ya legal advisor kijongi dan ya lawyers kumno nila ban sim yang illegal ya kini penting hak lenti ka bobe bat ka pasai nang ni syahmat kenapa ini ba biji persatu minum yo la yo lenti show ban ra yang isi takut dan ban right ya ka district council syakut tang ka bidai bat ini mamla jong kanika please